Сандалсас бірі егейтінен доваққа анды диккетігілі чемпиона Польша гроссмейстері Наталья Садовска сақа сергер ан бастығыдың ұлжыттаты. Онына бігі компания бүттерен үпіт доваққа турнирлер кітінна. Бағалақтарға мастер-класс үтті Сихили Иван Яковлев скапсир. Букурдук биһиги компания бут быһа беритигер кыттары Польшаттан келбит добакан дойду китегүлләк чемпиона Наталья Садовска сахмат добат кинигер мастер-класс бердем. Кини сахасергер добакка раты болгонта уруллар эбидден санатын үлләһинне. Он очень большой, хороший, как бы у нас в Польше, к сожалению, таких нету. Если есть, это как бы маленькие клубики, а тут у вас хороший большой центр. Видно, что как бы шашки у вас очень хорошо развиты. Ону теңен ырыла хылжыт хаста дөгүлләк андойду чемпионун Матрена Наговицыналын сүрбалта кихини кытта теңинен ойнотулар. Сантар болаха күн багаһа Натальялак Матрена быһа фиркемигер добакка кирсен түмүккө Матрена Наговицына кыйлак боллап. Стиллер бу ричаттар, оннуулана кини хайдакта куйдуру менеме тайрым мегарахан курдук, плюс түргенек ойноктуннада, түрген осту түйөкпуннада олен булана соперниктер бидер ойну жөнөргө холора мындан преимуществолар бир кийде куйдурда, холора эки кийде куйдура бир арахан болар. Оттон биллилер добачыт мастер-классыгар кыралын лоханнын мухнулар кинилер орталаргар сүрбалты сосколай веренечте Игорь Пономарев эме бар. Кийим бужаты беки верстак бола. Ханана икен токудула билген жолданы. Ханайга атанны көнөлө. Наталья Садовска төһөдө сахасырын добачытыгар кайтардар онюр нюматын үрдүк белемнәгән тустак кин сужуялара белетәтләр. Элбах үчүгәй комбинационный аямнылах бай онюларда бит. Үчү бай идеялар баллар бит. Онна бу беге онячылар бит сетилактык онюларгар беге ханабыдыгар түйүк үс болу диен онны караллах бит. Мастер-класс кысылжыбыда олортон бағар қағанамет народтар керлернағы гроссмейстер үнен тақсы. Онтын бүгін домат сүгіриятчылары өссі бір андойду бастың спортсменің кытта тәңе алтыған ойнен астынан тарғастылар. Иван Яковлев, Жолус Накентьев, Саха телевидениета, Жукускай.